पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लडाखातल्या दौलत बेग ओल्डी वाठारात काल टँक कवायती वेळार उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान 5 लष्करी जवान जाले शहीद। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उक्तायले दूख। राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या 35 जवानांनी दुसऱ्या विजय पर्वतारोहण मोहिमेत माउंट मणिरंग चढून मोख पुराय केल्ल्या खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केली तोखणाय, भेटयली परबी। जनता दल युनायटेडच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची जाली बसका। संजय झा हांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हण नितीश कुमार हांणी केली घोषणा। दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसांच्या न्यायालयीन कादयेत। आणि T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण मेळोवपाक भारत आणि दक्षिण आफ्रिका इतले झूज। आयज रातच्या 8 वरांचेर जातलो निमाणो सामनो। आता खबरो विस्तारान। लडाखातल्या दौलत बेग ओल्डी वाठारात काल टँक कवायती वेळार न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्या कारणान 5 लष्करी जवान शहीद जाले। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी हे विशीं म्हायती दितना दूख उक्तायले। राष्ट्रा खातीर ह्या जवानांनी दिल्ली सेवा आमी केन्नाच विसरचे नात अशें म्हणत आपल्या एक्स हँडलावेल्यान संरक्षण मंत्र्यांनी तांच्या घरच्यांच्या प्रती दूख परगटायला। राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या 35 जवानांनी दुसऱ्या विजय पर्वतारोहण मोहिमे अंतर्गत माउंट मणिरंग चढून मोख पुराय केल्ल्या खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी तांची तोखणाय करत परबी भेटयली। दिल्ली पुलिसांच्या आदर्श सभाघरात या जवानांक येवकार दिवपाक खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली। पर्वतारोहण ही एक कला आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हे वेळार उलयले। पर्वत आरोहण ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जीवन में कई सारी घटनाओं का आपके जीवन को आप रिवाइंड कर इसकी फिल्म देखेंगे तो पर्वतारोहण में आने वाली सब कठिनाइयों के अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां कुछ और स्वरूप में आपके जीवन में आई होगी। ये कला अगर सिद्धहस्त कर लेते हैं तो अपने आप आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा का माध्यम होता है। इसलिए मैं आज 35 जवान जो गए थे वो 35 जवान और बल के प्रतीक के रूप में श्री पीयूष आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माउंट मणिरंग चढपाचे यश हे फक्त या 35 जवानांचेच न्हय जाल्यार पुरा NDRFचे यश आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हे वेळार उलयले। विजय की सफलता कुछ जवानों ने प्राप्त की है, मगर इस सफलता पूरे NDRF के लिए है। ये मेरे बहुत मन की स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि विजय की सफलता का तमगा पूरे NDRF बल को जाता है। आपने सिर्फ मणिरंग पर्वत को इसकी ऊंचाइयों को सिद्ध नहीं किया है, आपने बल के हौसले को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम सिद्ध किया है। हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्यो फाटोफाट बसका चालू आसात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सध्या हरियाणाच्या दौऱ्यार आसात। आयज पंचकुला हांगा भारतीय जनता पक्षाची विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी बसका जाली। या बसकेत कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर आणि येता त्या विधानसभा वेंचणुकेविशीं कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या बसकेचे मुखेलपण केले।
जनता दल युनायटेड पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसका आयज जाली। या बसकेचे फुडारपण पक्षाचे अध्यक्ष नितीश कुमार हांणी केले। पक्षाचे सगळे केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि आमदार मिळून सुमार 100 वांगड्यांनी या बसकेत वांटो घेतलो। या बसके उपरांत पक्षाचे अध्यक्ष नितीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतले। या बसकेत फुडाराच्या रणनीती विशीं विचार मंथन जाले। इतले मजगती या बसकेत संजय झा हांका जनता दल युनायटेड पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हूण जाहीर केल्यात। निवड जाल्या उपरांत संजय झा हांणी 2025 जावपी बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्ष विस्तारीकरणाचेर काम करतलो अशें सांगले। एनडीएच्या लोकसभा वेंचणुकेंतल्या यशा उपरांत बिहारात परत एक फावट पक्ष सरकार स्थापन करतलो अशी आस्त तांणी उक्तायली। नीतीश कुमार जी ने दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। इसका प्रयास ईमानदारी से रहेगा हमारा। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राष्ट्रीय चांचणी प्राधिकरणान हालींच रद्द जाल्ल्या NCET जॉइंट CSIR UGC नेट आणि UGC नेट जून 2024 फेरी परीक्षांच्यो नव्यो तारखो आयज जाहीर केल्यात। आयज जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत NCET 2024ची परीक्षा आता 10 जुलयाक, जॉइंट CSIR UGC नेट 25 ते 27 जुलयाक आणि UGC नेट जून 2024 फेरी परीक्षा 21 ऑगस्ट आणि 4 सप्टेंबर मजगती जातल्यो। अधिक माहिती खातीर NTA www.nta.ac.in या संकेतथळाचेर भेट दिवची अशी कळवणी NTAन केल्या। अखिल भारतीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा थारिल्ल्या प्रमाण 6 जुलयाक जातली। हरियाणातल्या पंचकुलात आयज राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर आणि हरियाणा सरकाराची लोकप्रशासन संस्थेमदी एक कबलात जाली। ह्या वेळार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हाजीर आशिल्ले। तांणी देशात लागू जावपी 3 नव्या कायद्याविशीं उल्लेख केलो। वांगडाच तांणी न्याय आणि ख्यास्ती संबंधित तरतुदीविशीं उलोवप केले। जो 3 कानून जो अंग्रेजों के समय से इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते थे, ये 3 कानूनों में हमने जो स्पीडी न्याय और हरेक को न्याय एक कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के
प्रावधान जितनी भी दफा में है उस सब में फॉरेंसिक साइंस की लैबोरेटरी की विजिट को कंपल्सरी करा है। दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांका राउच एव्हेन्यू न्यायालयान 14 दिसांच्या न्यायालयीन कादयेची ख्यास्त फरमायल्या। आयज केजरीवालाचो सीबीआयच्या ताब्यांतलो निमाणो दीस आशिल्लो। तांकां दिल्ली न्यायालयांत दाखल केल्ले। ह्या वेळार सीबीआयन केजरीवाल चौकशेत सहयोग करिनात असो आरोप केला। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय कार्यावळी अंतर्गत करियर मार्गदर्शन कार्यावळ गोय शिक्षण संचालनालयान तशेंच गोय नियोजन सांख्यिकी आणि मूल्यमापन हांच्या जोडपालवान घडोवन हाडली। या कार्यावळी अंतर्गत 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर मुखेलमंत्री मंत्री आणि शिक्षण तज्ञ वेबिनारा वरवीं करियर मार्गदर्शन करतले। आयज जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यां खातीर आपल्या करियराची निवड करतना सरकार पुराय मजत करतले आणि ते विशीं तांणी अदीक मार्गदर्शन केले। आताच्या घडीक आमी थारायलां की प्रत्येक भुरग्याचे करियर घडपाक जाय। एकूय भुरगो म्हणजे जो कदाचित 10वी आसतलो 12वी आसतलो ग्रॅज्युएट आसतलो हेजे जाल्या उपरांत ताका करियर ऑपॉर्च्युनिटीज कितें गोंयांत अवेलेबल आसा आणि ते केल्या उपरांत ताका संधी खंय खंय उपलब्ध जावपाक शकता हाच्याच खातीर करियर गायडन्सचो हो कार्यक्रम आसा। सगळ्यो हायर सेकंडरीतली 30,000 भुरगीं 11वी आणि 12वी हेंकां चिंता आसा की आमी 12वीच्या उपरांत कितें करतले आणि 12वीच्या उपरांत खंयची ऑप्शन्स आज गोंयांत अवेलेबल आसा। सायन्सा खातीर कितें आसा, आर्ट्सा खातीर कितें आसा, कॉमर्सा खातीर कितें आसा आणि वोकेशनल स्टुडंट्सा खातीर कितें आसा। म्हाका दिसता आज चडांत चड जो विशय हो हायर सेकंडरीच्या टिचरांनी बी होय समजून घेवपाक जाय। एकदां पर्सनलायज करियर कावन्सिलींग जर करीत जाल्यार ते आमकां चडांत चड फायदो जाता। म्हणून टिचरांनी बी समजून घेवचें आणि टिचरांनी भुरग्यांक आणि भुरग्यांच्या पेरंट्सांक 12वीच्या उपरांत कितें कर हे गायड करचें। आसगांव प्रकरणात गोय राज्याचे पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांचो कथीत आस्पाव आशिल्ल्याच्या आरोपाची सीबीआय वरवीं चांचणी जावची अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या। शुक्रारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ही मागणी केली। पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग हाका पद सोडूंक लावचे वा ताका दीर्घ काळा खातीर सुटयेचेर धाडचे अशें तांणी मागणी केली। एक गोष्ट हातूंतल्यान सिद्ध जाता की जे मीडिया रिपोर्ट्स जे आयले आज आयले 2 दीस पयलीं आयले ताज्या वयल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की डीजीपी आपले पोझिशन मिसयूज केला। ताणे आपलो पावर जो आसा तो मिसयूज केला एक आउटसायडराक प्रोटेक्ट करपाक। ताज्या उपरांत दुसरे हातून मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां इंटरेस्टिंग जे दिसता ते म्हणल्यार जेन्ना एका मिडिया हाऊसान एक रिपोर्ट हाडलो तेन्ना डीजीपीन ताजे ट्वीट मारले की तिजो घोव जो आसा तो आयपीएस न्ही म्हणून। म्हणजे डीजीपी खबर आशिल्लें की तिजो घोव कोण तो आज मेरेन डीजीपीन सांगलो ना की बाबा तिजो हजबंड कोण तो। हाच्या वयल्यान क्लियर जाता की देर इज अ नेक्सस, देर इज अ चेन फॉर दीस। एज काँग्रेस पक्ष फुडले जे अधिवेशन जे येता थंय आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आमचे तिनूय आमचे बाकीचे आमदार हो मुद्दो ते असेंब्लीनूय मांडटले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी हे विशीं उलयतना राज्यात न्याय आणि व्यवस्था पुराय तरेन कोसळ्याचे सिद्ध जाता हे दिसून आयला अशें सांगले। मुखेलमंत्र्यांनी हाची जापसालदारकी घेवची अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। Failure on part of the Home Ministry. There is a total collapse of law and order in the state. Whose responsibility is it? It is the responsibility of the Chief Minister. The Chief Minister needs to take this responsibility. Can't he handle the Home Department? Why is he silent? We need an answer. The Congress party, जे म्हाका आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान सगळे सांगला, with the twists and turns. DGP to BJP to broker and mother broker and broker is also playing a major role. So who is this broker? And when reports had to be given by the chief secretary, and we had filled this from Sangla, when Sharma, Verma is only thinking karma, and in karma janna aaj yang goy pad galpak
कर्नाटकात वाट्या म्हारगायेआड राज्य भारतीय जनता पक्षान निदर्शनां केली. पेट्रोल डिझेला उपरांत आता दुधाच्या दरात वाड केल्ल्यान थळाव्या शेतकऱ्यांनी या निदर्शनात वांटो घेतलो. काँग्रेसीन वेंचणुके वेळार कितलीशीच आश्वासनां दिली, पूण आता लोकांच्याच खांद्यार म्हारगायेचो भार घातला असो आरोप प्रदर्शन करप्यांनी केला. Had promised heaven and earth to the people of Karnataka, but what they are doing is they are putting all the people into debt. Recently they said after coming to power we won't raise petrol and diesel price. They have hiked it. Electricity bill has been hiked, property tax has been hiked, everything has been hiked, registration charges, everything has been hiked in this Congress government, which they said we are for the pro people, pro poor people. Now in the last stage, what they are doing is they have hiked the price of the milk. Nobody asked for 50 ml more. If the production is happening more, it is their duty to do something else. But they are burdening the local people who had not asked for 50 ml more. आयज 18व्या सांख्यिकी दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजित कार्यावळीत 16व्या अर्थ आयोगाचे अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनागारिया हांणी वांटो घेतलो. निर्णय घेवपाक डेटाचो उपेग असो ह्या कार्यावळीचो विशय आशिल्लो. हे वेळार उलयतना डॉक्टर अरविंद पनागारिया हांणी संवसारीक मळार वाडट्या मागणेक लागून योग्य आनी अचूक सांख्यिकी तयार करपाचें व्हड आव्हान आमचे मुखार आसा अशें सांगलें. The challenge of the current times is to produce authentic, robust, and accurate statistics to cope with the huge demand for information that is now almost universally accessible through digital and other channels. The need of the hour is to ensure the availability of accurate data so that these can be appropriately fed into the decision-making processes through the aid of modern technology. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष प्राध्यापक राजीव लक्ष्मण करंदीकर हांणी हे वेळार उलोवप केलें. The release of data subject to privacy etc controls is a must, and MOSPI is also going on working about that. So delivering the data in a way it is easy to use, and for users, common people. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits, a climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है. प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है. माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई?
गया, टीम इंडिया है तैयार। देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले। म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 111वो भाग आसतलो। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो कार्यभार सांबाळ्ळ्या उपरांतलो हो पयलो एपिसोड आसा। आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, एअर न्यूज संकेतथळाचेर आणि न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली। तशेंच एअर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ आणि माहिती आणि वितरावण मंत्रालयाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर ताचे थेट प्रसारण जातले। हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली। आयच्यान हर हर महादेवाच्या गजरात श्री अमरनाथ यात्रा सुरू जाली। ह्या यात्रे खातीर 1881 तीर्थयात्रेकरूंचो दुसरो पंगड आयज सकाळी खर सुरक्षेत बाबा अमरनाथाचे दर्शन घेवपाक भायर सरलो। मजगतीं जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी शुक्रारा अमरनाथ यात्रेक वचपी 4603 तीर्थयात्रेकरूंच्या पयल्या पंगडाक निरोप दिल्लो। 52 दीस चलपी ही अमरनाथ यात्रा 19 ऑगस्टाक रक्षाबंधन आणि श्रावण पौर्णिमेच्या परबे वांगडा सोंपतली। यात्रेकरूंच्या सोयी खातीर अदीकची रेल्वे आणि हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध केल्या। नीट पेपर लीक प्रकरणात सीबीआयन व्हड कारवाय करताना गुजरातात 7 जाग्यांचेर धाड घालून 6 लोकांक ताब्यात घेतल्या। सीबीआयन गोध्रा, आणंद, अहमदाबाद आणि खेडा जिल्ह्यात धाडी घालून ही कारवाय केल्या। झारखंडात कारवाय करीत एकल्याक ताब्यात घेतल्या। ही व्यक्ती पत्रकार आणि महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकाबरोबर घुसपल्ल्याची माहिती आसा। अस्तंत बंगालातल्या कूचबिहारात दलित बायलेचेर जाल्ल्या कथीत आगळीक प्रकरणात राज्य भाजपा फॅक्ट फायंडिंग पंगडान पीडित बायलेची भेट घेवन तिची चौकशी केली। राज्य भाजपा वांगड्यांनी ह्या प्रकरणाची सीबीआय वरवीं तपासणी जावची अशी मागणी केल्या। वडील भाजपा फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी ही माहिती दिली। देख के आया हूं, जिसने भाजपा के पक्ष में वोट दिया उसके घर तोड़े जा रहे हैं। मैं उस यंग महिला से मिल के आया हूं जिसको निवस्त्र किया गया, दलित थी वो, बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा सवाल पूछना राहुल गांधी एंड कंपनी से कि रोज संविधान दिखाते हैं और बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर, आप खामोश हैं। महिलाओं की इज्जत उठी जा रही है और आप खामोश हैं। ये सवाल हैं, इसलिए मैंने कहा ये तालिबानी राज है और है। आणि आता खबर खेळात। आयज T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत भारताचो सामनो दक्षिण आफ्रिके आड जातलो। बार्बाडोस हांगा हो सामनो रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो। ह्या निमाण्या फेरयेचे खाशेलेपण म्हळ्यार आतां मेरेन हे दोनूय पंगड एकूय सामनो हारूंक ना। निमाणे फेरयेत हे वस्तादपण कोण मेळयतलो हाचेर सगळ्यांची नदर आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.1°C आणि उण्यांत उणें तापमान 26.2°C इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। लडाखातल्या दौलत बेग ओल्डी वाठारात काल टँक कवायती वेळार उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान 5 लष्करी जवान जाले शहीद। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उक्तायले दूख। राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या 35 जवानांनी दुसऱ्या विजय पर्वतारोहण मोहिमेत माउंट मणिरंग चोडून मोग पुराय केल्ल्या खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी केली तोखणाय, भेटयली परबी। जनता दल युनायटेडच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची जाली बसका। संजय झा हांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हण नितीश कुमार हांणी केली घोषणा। दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसांच्या न्यायालयीन कादयेत।
आणि T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या वस्तादपण मेळोवपाक भारत आणि दक्षिण आफ्रिका तितले झूज आयज रातच्या 8 वरांचेर जातलो निमाणो सामनो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।